Yo'qa. Qo'shamizga qo'sa borib, quvonchlarni birga ko'rib, birga to'ylaymiz. Mening tilagim olsa, zamonimiz tinch bo'lsin. Hisoblar mixti bo'lsin. Sog' bo'linglar. To'y bo'lasiz. Qo'ydam qaytadingiz. Yaxshi. Hurmatli og'ayni, meni buna Beysin og'am indamay yuribdan bel ekan. Italiyada qulalar kelib turdi. Italiya. Italiyada. Auguri le cose. Ana biz bana to'xtab turma bilmayman. Hay, sakal murdi Italiya bu? Marco. Ulkan qudasi bu deydi. Faqat tushiraver. Ana moldama birdan qo'y deydi. Betal sakal bor ekan. Moldasimi? No. Qizni olib ber. Ya. Ha, very. Kim söyleydi? Qo'sa oldim, ruhimni deb al, aynaday hurmatli qo'shnilarim, mana bo'lib жатқан to'ylarimiz qutlug' bo'lsin. Al chayin kul, eshitmaymi? Mana kecha yetakda turgan kichkintoy Veysel qul bugun 60 ga to'lib o'tir. Endi o'zimdan keyingi ko'rib partiyasindek aynaday Veysel jasım uzoq bo'lsin. Alganingdan qo'saqar, ya bana şaran qizg'in ko'r. Ana men ko'z ko'rgan chempionda 100 ga yetkaz ne bo'lsa bo'lsin endi. Tirilib, to'yga olsa bersin. O'z to'y barlaringizga juqishli bo'lsin. El aman yurtimiz to'qchilik bo'lsin. Aman bo'linglar, to'y qilasa bersin. Beysen ağa. Қазақта сөз бар, 40-тың бірі қыдыр дейді. Қазақта тағы да түйе қараған деген бір әңгімелер болушы еді. Мына кісілер бізге отырғызсаңызшы. Иә, бір-екі нанау сөйтіп кетіп қалсын, бұлар ұятсыз. Бұлар тойбастар секілді түсінбейді де. Мына құдаларыңыз отырғызбайсыз ба бір жерге кетеді. 100 грамм шеттеп кетеді бұлар. Аха. Сіз деп келіп отырмын, маған деп отырған жоқ. Соны Италиядан келіп отыр бұлар. Шапалақ қойыңыздар. Аплодисменты. Bunu İtalyanca'da bilmez yedim. Kendinize bilin. Veysel Doğdurkul mına jас basına baslı olsun. Toyun toy qolasın. Mına aytып atыр ғой. Mına Guljahan aytып кетті. Шешемді 100 ге жеткіз енді. Biz aramızda жүреберсің. Video. Veysel. Birinchi mayliq denсаулық qarag'in. Deningіз sağlık bersin, ömür жасың ұзақ болсын. Өсіріп отырған балаңның, немерелеріңнің қызығын көр, солардың ортасында шапқылап жүре бер. Енді мына еліміз аман, жұртыңыз тыныш бол, тойымыз той қыласа берсін. Аздаған Қадыр акамыз бар, енді сөйлеуге береміз, Veysel. Good, very good. Жылдық тойында бәріміз бас қосып